Gama lali du lali ne interview pass to gena English medium da ayam tamna rei ne ba khoji ko imalong ji school thadung na ga adu ngasi di English medium tamasu sarkar gi thabok to thaba ya ko asai magi language ahum se class 1 ni class 10 bok MI oina lawak patawa English medium tamaga suma Bengali anta ka Assamese se MI oina lawak taba English medium tamana ma alternative English MI lawam gari ya oi thabok sangba asi aina hajaba nate ko Himanto Biswa Sharma mana metric result thokpaje June gi tang taruk ta thoki min handaki aduga press conference to nungtin sanda pung mari makhai duga aduga mana haibi ni aba mai macha nupa je CBSE da like tam yaba handa higher secondary pass ya mai macha nupa do CBSE da like tam base asiboka Assam saka gi thabak changma phangwen kari gino haidi mai macha nupa do bokta Assamese MI lawak tiya CBSE di MI Assamese yaw tiya Hindi lawam mani aba mai macha nupa bokta Assam saka gi thabak changma phangwen hargadi अखोई ना हराव ने इंग्लिश मीडियम तमिल कमाई थबक चंगु अखोई जीके गुंबा मागी सोशल साइंस की कई गुंबा सब्जेक्ट खर जाव दो अदुगदी इंग्लिश ने इबा जाने बा बट अदुगी ममांग दा मागी रिटेन टेस्ट है बेंगोली आसामीज बोडो ने बता असिदे नि लुरे जे कोना अदु इंग्लिश तमे का जो हराव ngai लेतिया असिना ngasi एकोना आसाम दा एकोने हिंगई बसे ai ngasa haji ki dunung made ekoi se mi gi ma du ko ima ko du ya sai Bengali marondo ekoi